Manipur ki MLA kunmathoina popular government ama semnabagi pandam da Prime Minister amasung Union Home Minister da Cherol Thakhiba adumak Constitution Khongoinabani haina MPCC ki Legal Department ki Chairman S Shyamcharan na phongdorakli hiramasi matang da ngasi Congress baban da pangthokpa pawgi mifam amada wafam asi phongdokladuna Shyamcharan na hai BJP ki MLA tarakumdo yauna ate political party amasung independent MLA ani yauna MLA kunmathoina starasida popular government ama semnabagi damak India ki Prime Minister amasung Union Home Minister da Cherol Thakhiba wafam ama thengnare popular government ama semnabagi BJP na thanglakliba khongthang asi India ki constitution khongaunabani thawong asidi constitution ki wahanthok khangna politics tawriba singi maida amuba kalina taishin baga pangkhagni Constitution के आर्टिकल 163 अमसुंग 164 दा स्टेट अमसुंग यूनियन टेरिटरी सिंगी लैंगाक सेमबगी मतंगदा मरिक चुम वाफम यावरी स्टेट अमगी लैंगाक सेमगे हाइरबदी स्टेट अदुगी गवर्नर दा अप्रोच तौगदबनी मदुगी मतुंग इना गवर्नर ना स्टेट अमगी लैंगाक सेमबदा लौफम थोकप थौदांग सिंग अदु लौखटलकदबनी गवर्नर ना स्टेट अमगी चीफ मिनिस्टर खनबा ngami हाइबसे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल Chamaga Humpumari the Yauri, Adumaku, MLA Kunmathoina, Prime Minister Amasung Union Home Minister da Popular Government Ama Semnabagidama, Cherol Thakhiba Haibasi, Miyambulan Lamjing Bani, Prime Minister Amasung Union Home Minister na State Amagi Laingak Sembagi Power Late Haibasi, BJP na Khangadabani, Anoba Laingak Ama Sembagi Wafumasi, BJP Manipur gi President na, Prime Minister Natraga Union Home Minister da, Party gi level da Taknaba Oiram Labadi, Achumba Khongthang Oiram Gadabani, Adubo, Constitution Khongau Naraga, Thanglakli ba Khongthang Asidi, BJP Manipur na Miyam da Sanaba Anobalila Amani, Karigumba Miyam gi mihut na Semba Laingak ama Starasida Laihanba Pamlabadi, Kanglon Chumna Amadi, Constitution na Piriba Wahanto Khangna Thabak Taugadabani haina, Shyamcharan na Makatana Phongdokhi. भारत के संविधान के आर्टिकल चामगा हुम्फुगा हुंदोई अमसुं चामगा हुम्फु मरी आर्टिकल 163 and 64 द मई यामना सेंगना यावी स्टेट अमसुं यूनियन टेरिटोरी की सरकार करमाइन सेंगदगदे हाइबसे मरम मदुना 160 गा 3 दा गवर्नर ऑफ द स्टेट ना चीफ मिनिस्टर यावना अतोपा मिनिस्टर सिंह अचौब स्टेट की हाइबतारे मदुददी यामद्रबदा 15% की तादना सरकार अमा लिंगने होने अदुगी ओदी टोटल नंबर ऑफ द असेंबली असुमाय तोकना खर पिकपा स्टेट ना नॉट लेस देन 12 हाइदन मय यामना सेंगना यावरबा आर्टिकल 163 एंड 164 से खोंगोइनरमका खोंगौनरमका करीमता खंगदबा करीमता हितबा करीमता येंगदबा करीमता उदबा डायरेक्टली प्रधानमंत्री ने सरकार सेंबियु होम मिनिस्टर द सरकार सेंबियु हाइब चचबसे मसी तोहन जनिंगे